Ka story Shapang ka kentai ka basak tok ka uwe usamla. Ubakular ban penwat kam Henry kalong da kongpong. Tungin nyapet ya ka story hadu bakut kenang bantip. Ka Rosie ka de ka khun ba marway bat kala pendep ya ka jingpule tang hadu kelas 12. Na marba ka wan na ka longying ka baduna ha ka yok ka kot. Ka kemi jong ka Rosie ka de ka khun khadu tang ba ilayap no na du ba ka Rosie kadang dap sausnem ka arta. Ukpa jong ka Rosie ukerjang uming bat udai ubri uba klan bha bandikiat. Ka Rosie bat ukpa kisyong lang bat ka meiit jong ka Rosie. Ka Rosie ka klemlet pule syu ka lej belakat bayo na markam don jam. Na du ba ka Rosie kelas dang ban lej bela ukpa jong ka lej bela syu lada ukwa pisaru upan bet ya ka Rosie. Ka Rosie na mar ba ka iya jala ukpa ka ai pisaya watla ka treshito makana. Kani ka kena ka pendap haying hasam tang marway na lor imeiit ru ila kam temen. Ka Rosie na lor ka lej bela ka persyang de ban lej tep kam haki office ki baper. Henry ha ru kam yo sa tang ka jing lej wat kam. Ukpa jong ka Rosie uklan dikiat baha bat jupep watang ka we ka sengiru. Uya kendu ya ki parlok ki balai pojat ha ka jaka ba ulej bam lej di. Ka Rosie ka sengau si baha na mar ukpa udikiat palat bat uwan nyalam kaya ki parlok jong haying man kapor. Ha ka uwe ka sengi ukpa jong ka Rosie ule dikiat bat uwe uparlok jong uba kerjang Charles. Charles na mar ba ula lej kaitang haying jong uming ula yoi ya ka Rosie. Ha kapor ba Charles bat uming kidang dikiat lang. Charles ula keli uming bat ula ong. Hey paralok, katua ka kun jong pi ka tre ayu man la ka sengi. Uming ula ong, ka kun jonga kalong ka kena ka bat tip sengi bat ka bat tre shitom. Uming ula ya tu biang bat ula ong yu paralok. Ka Rosie kam na school syu bat kala pendep hadu kelas 12. Charles ula ong, balai pimpa wat kam no ya ka. Uming ula ong, ila persyang banwat kam, Henry imyo, isu trei belakat bayo. Charles utip ba uparlok jong umday ubanang bastat, bat udairu ubri ubanget bit. Kumta, Charles ula ong uparlok, balay pimpalik treno ya ka kunjong pi sabar jong kasnong, kajing siru ka kambiang. Uming bapli ha kajing kwa ba ka kun kanyok kam no. Kenang banda haying hasem ni kajing don kam, ula kendet benriu na kajing buat, pat ula ong. Don se akum katakalat. Charles ula ong, balay don, nganyarap mangaken. Uming uklem tresyu bandi kiat, taka jingkeman ula ong, to yarap lem yi kun jonga ban penwat kam. Charles ula ong, lada pitre dengan yarap, tang ba piha ban krek pisa kumbakat sanhajar tingka naka benta ka bay pilen, namar da lej daka kali ka shimpor ban poy, namar bala jengai palat. Uming ula ong ni Charles, dongan le shimno daka ram naka benta jong ka kun ba inyo kam no. Uming bat Charles, kliakut hangta hadukan, ba Charles unsawan syawno ya ka Rosie na ying hakasngi ka babut. Enda uming ula wan pai haying, ula kamen bha, bat loya tu ya ka meiit ba ka Rosie ba kan lej treno ya sabar jong kasnong. Uming ula ya tu ya ka meiit, ba don kampisa kumbakat sanhajar na ka benta ka bailenti jong ka Rosie. Ka meiit ba peli, na lor baduk, pisaru omdan, da ANI balenti ya ka Rosie. Omdan lat omdan lenti ha ru. Ka meiit ka kwa ba ka Rosie kan yok kam yok jam no. Namar ka isen ba ka Rosie ka chulet belas sengi. Kumta ka meiit ka lej se ka kot jaka ba kishna ying. Ka meiit ka lej bu bandano ka kot jaka na ka benta ka khatsan hajar tingka banyo ay ka Rosie ya ka bailenti. Ukpa bat ka meiit kisnang ki kraw ka Rosie bakan let tip sengi lada ka don hasnong ki briu. Ha kasngi ka babut, Charles ula wan haying jo uming ban wan syaw ka Rosie ban let nyo. Ka meiit ka say ka pisa kala ay ka Rosie khatsan hajar tingka. Ka Rosie ka let nyo bat Charles ban let treno sabar jong kasnong. Ka Rosie bat Charles ki let da ka plen. Hadien katu kat nepor, Charles bat ka Rosie kila poy siya kata ka jaka baki mut ban let. Charles ula ong ka Rosie kumne. Rosie, nganit buya pi ha ka jaka ba pintray, bat pide ban kongu ya ki try nong ay kam kat ba ki ong. Ka Rosie ha ka jing bom tip, ka kongu ya ka jing ong Charles. Charles ula ong, Rosie,
Aino yanga ya kapisa ke bapidon. Ngan penbuno manga kapisa jong pi. Yo don batu namar hasor ki bun ki nong tu. Ngan saay manga enda ngilapoi hakajaka bapilet drei. Karosi namar baka sengushannya yu Charles kum uparlok jong ukpa. Kala ay ya kapisa baro ha u Charles. Enda u Charles ulayo ya kapisa na Karosi. U Charles ula ong. Rosi, ap kendiat ngan lechit namar ngasliang palat. Karosi kala ong. To sawan kloy mama. U Charles ujak jelang klem man misyu. Nadu ke por si bajian opai sengi. Hadu san bajajan mit. Karosi ke ap u Charles hang tamarway. Henry u klem wansyu lano ru. Karosi namar bakawan nanong kendong. Kam tip shano kan let. Kam itu yano ru. Karosi kayam marway hang ta hajaka ap kali hadu prabajaman mit. Na lorbat katangan. Kibriu kibayat hang ta, kisupet kaya ka jingyam jong Karosi. Kim kili na kim yarap yaka. Henry ombaro ubri ubas niu. Bat hakata kapor, lawan uway ubri uba ikan bha. Une ubri ulayoi ba Karosi kayam. Bat ula kili yaka, balay piyam kongkong. Karosi kalaya tulot ya uta urang ba ya kidaw baro. Uta urang ba ula mai bat ula ong yaka. Balay pinget biet klem datip ya kajing shisha. Wat ya kipriu kibapi itu itaw baharu. Pertay menta omlong syuk bansannya. Karosi kalaong. Nganget ya kajing ong ipa. Bat ngam tip ba uparlog jong ipa uday ubriu batok uba syukor. Uta ubriu balap ya Karosi bakayam hajaka ap kali. Ulit buno ya Karosi sasnong. Enda Karosi bat uta urang ba kilapoy hasnong. Uta urang ba ulamay ukpa jong Karosi. Ukpa jong Karosi, hakajing sanya yala uparalok. Ulangat hakajing syukor yala kakun batip sengi baluy-luy. Badon bok ba Karosi kaya kanduno ya uni urang ba ubabha. Ubadon ka mensim jing sosen ay. Ulayarat banajbu ya ka hadu hasnong. Ukpa jong Karosi, ulit report no ha police station ya kajing syukor uparlok jong u. Bad hadin arsngi, u Charles ulah syakem no hakipulit. Ukpa ulapan map yala kakun, ba ula bakla ba ukum nge ya uparlok ubatok ba syukor, ubanut bantu im pet ya kapisa jong kibriu. Ukpa jong Karosi, ula kular ya kakun, ba unum dikiat syuk, bat ula ongru, ba unlet belano banyo asaj ya karam kasya ba kilashim ha kibriu. Wat senyatan ya uparlok ne kaparalok, yok kayalam syaka jingjot. Lada pia sotenat, sia like, share, but subscribe ya channel.